Abantu benshi bakunda urunana runyura kuri Radiyo Rwanda bakunze kugira amatsiko yo kumenya abakinnyi barwo kubwo kumva amajwi gusa nta masura. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bakinnyi bakunzwe mu mukino wa mbere w'uruhererekane wabanje gukinwa mu Rwanda kuva muri Gashyantare mu mwaka w'1999 wumvikana kuri radiyo ari wo urunana. Benshi bahamya ko bakuramo inyigisho zibubaka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kubera imyaka ishize ari myinshi, hari abakinnyi bamwe bavamo hakazamo abandi, uburyo bakinagamo hari ubwo usanga batacyumvikana. Mu runana bakina imikino yerekana imico y'abantu beza n'ababi n'aho buri bamwe bibageza. Ka turebere hamwe abakinnyi nka Kristi Tireri w'Ibitaro, Agnes, Leya, Gitefano, Bushombe, Mukobwajana wananiye Pascal, Nadine, Patrick ndetse n'abandi. Wumve ko uhawe ikaze aho uherereye hose ndetse wemerewe no gukora subscribe. Mukobwajana ari mu bakinnyi bakunzwe cyane mu runana. Akina ari umugore wa Pascal ariko Mukobwajana akaba adashobotse kubwo kwirirwa mu kabari amafaranga akayamarirayo ku buryo abura n'ayo guhaha akajya kwikopesha ibyo kurya kwa Filipo. Yumvikanye kandi agurisha shisha kibondo n'ibindi bamuhaga byo kugira ngo bifashe ubuzima bw'abana be. Kubera kurangwa n'umwanda ukabije no kutita ku buzima bw'abana be, yagize ibyago byo gupfusha umwana we na Pascal witwa Umumararungu. Dore ko akabaye icwende katoga, aho bigeze ubu aho Mukobwajana yakoraga ikiyede kwa Stefano w'umufundi, bararyamanye amubyarira abana b'impanga, umugabo Pascal arabimenya ko yamuciye inyuma, none intonganya ni zose. Ubusanzwe Mukobwajana yitwa Kampire Blandine. Dore n'uyu Mukobwajana wirirwa akoresha abana be Muzara na Kazehe imirimo yo mu rugo akabasibya ishuri. Pascal umugabo wa Mukobwajana nawe ni umukinnyi tugiye kugarukaho wakunzwe mu runana. Umugore we yaramunanije mu rugo anamuca inyuma abyarayo impanga, none Pascal nawe asigaye ajya gusangira inzoga n'umugore we wabyaranye n'umugore we ngo amwihimureho. Abo basangira inzoga ni Pascal na Nyiramariza. Dore n'uyu niwe Pascal, mu busanzwe amazina ye bwite ni Ntakirutimana Ibrahim. Kwambara agatenge n'agapira bimeshe se utoza umubiri wose bimaze ikira. Umuntu uheruka kwitsirita mu cyumweru gishize, ubu ntuza kunukira abaganga. Wajya ureka kunterura ubwa Pascal. Ejo bundi mvuye mu kazi kwa Stefano sinaje nkashyira amazi mu kijerekani ukansirita. Apu, twigendere noneho sinibukaga ko cyagihe ndagutsirise koko. Iminsi 3 nta kitwaye uracyahumura. Asyegare we. Undi muntu abantu bagira amatsiko yo kureba isura ye ni Gitefano cyangwa Stefano, akaba ari uyu mubona. Stefano mu runana akina ari umufundi, akaba umugabo wa Nyiramariza, ariko akaba ari umugabo ukunda kujarajara mu bagore, aho yabyaranye umwana na Domina hamwe na Nadine, naho Mukobwajana usanzwe ari umugore wa Pascal we babyaranye impanga. Habukubaho Iyasente wamamaye nka Stefano, ni umugabo ufite umugore n'abana 5 mu buzima busanzwe, akaba n'umutekinisiye w'amajwi kuri RBA. Uyu mugabo w'imyaka 56 muri Nzeri mu mwaka w'1994 nibwo yagiye gukora ikizamini cyo kuba umutekinisiye kuri Radiyo Rwanda, aratsinda atangira gukora yatyo, ariko kubwo yakuze akunda gukina ikinamico ahita yinjiramo kubwo hari hakenewe kuzamura ikinamico nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bitewe n'uko abakinagamo bamwe bari barapfuye atangira gukina atyo. Mu buzima bwe yakuze akunda gukina ikinamico, no mu mashuri yisumbuye mu kigo cy'abafurere yakinaga ari umukobwa cyangwa umugore kubwo nta bakobwa bari bemerewe kwinjira muri icyo kigo. Nyuma yo kwinjira mu ikinamico mu itorero Indamutsa, nyuma yaje no kwitabira ibizamini byo gukina mu runana aratsinda atangira gukina atyo kuva mu mwaka w'1999. Nyiramariza mu runana ukina ari umugore wa Stefano, umugabo uhora mu ngeso zo kumuca inyuma mu rwego rwo gutanga ubutumwa n'uyu. Uwimana Console uzwi nka Nyiramariza yatangiye gukina ikinamico mu mwaka w'1984 mu ndamutsa za Orenfor ubu yabaye RBA, aza no gukomereza mu runana mu mwaka w'2000. Nyuma yaho yakomereje muri Museke Weya akina nka Manyobwa, aho yakunzwe n'abatari bake, we na Kibanga we My Love we. Ntabwo yagarukiye muri Museke Weya gusa, ahubwo nk'umuntu wakuze akunda gukora yakomeje akina n'izindi kinamico zitandukanye. Uwimana Console wamamaye nka Nyiramariza ni umubyeyi w'abana 5 umaze imyaka 33 mu bupfakazi. Iyaheranywe n'amateka, yakomeje yiteza imbere, arera abana umugabo we yamusigiye, abarihira amashuri bivuye mu gukina ikinamico akabivanga n'ubucuruzi. Ahubwo kuki wowe udashaka kwita ku muryango wawe Stefano? Uzi ko kubana nawe gutya birutwa nuko wagenda ugasanga Nadine, nge nkasigara nzi ko nta mugabo mfite. Nyiramari,
birahindutse fungura niryamire cyangwa umbwire mfunguze inyundo yanjye. jya kwa Nadina. Rimwe, kabiri, ngweke, gatatu. Petero ukina ari umwana wa Ruremesha na Murebwayire akaba umunyeshuri wirirwaga mu gutereta abakobwa n'uyu ubwo batari bamuzi. We na Mutesi barabiciye biracika mu nkuru yo kugurutsa ibinyoni. Petero wari inshuti ya Patrick bahuriraga mu ngeso zitari nziza yaje gutera inda Mutesi aramwihakana biza kurangira Mutesi abyaye mu buzima bugoye umwana aza no gupfa. Uwizeyimana Olivier wamamaye nka Petero mu Runana ni umusore wavutse mu mwaka w'1998 akaba azuzuza imyaka 28 muri uyu mwaka. Mu mashuri yisumbuye yize mu ishami rya PCB ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima, physics, chemistry and biology. Akiri mu mashuri yumvise ko hari amajonjora y'abazakina mu Runana arayitabira birangira atsinze atangira kumvikana mu Runana kuva mu mwaka w'2011 ubwo yari afite imyaka 13 gusa. Ubu mu buzima busanzwe yagiye kwiga muri Canada ubu ntacyumvikana mu Runana. Ushobora kuba ufite amatsiko yo kureba Chris, Agnes ndetse na Leah. Komeza iki kiganiro cyose udacikwa. Undi mukinnyi wo mu Runana wakunzwe n'abatari bake ni Mutesi yakinnye ari umwana wa Mariana, umumama wari umujyanama w'ubuzima birangira arwaye kanseri y'inkondo y'umura yitaba Imana. Abavandimwe ba Mutesi mu Runana ni mukuru we Benita na musaza we Feliciane. Mutesi yakinnye agira imico mibi yo kwanga ishuri, kwirirwa mu basora barya amafaranga, aza no kwishura mu ngeso y'ubusambanyi we na Petero. Dore n'uyu Mutesi wakinnye arwara fistile ariko aza no kuyikira, naho umwana yabyaranye na Petero we yitabye Imana. Umugwaneza Diane wamamaye nka Mutesi mu Runana ni umukobwa wavutse mu mwaka w'1998 akaba azuzuza imyaka 28 muri uyu mwaka wa 2026. Yavukiye Kicukiro mu mujyi wa Kigali, avuka ari umwana wa kabiri mu bana batatu. Amashuri yisumbuye yize mu ishami ry'imibare, icungamari n'ubumenyi bw'isi MEG, Mathematics, Economics and Geography. Ubwo mukuru we wakinaga nka Konsesa yavaga mu Runana nawe yatekerejweho ko yabishobora, ahabwa kwamamaza arabikora neza birangira ahawe gukina mu Runana, atangira gukina nka Mutesi kuva mu mwaka w'2013. Waretse kwihuta tukabanza tukagira kuko kurabona utihuse. Nese tugira iki Pete, tugira iki? Oya rwose ihangane buretse kugenda urabona ubuse twaba turangije. Oya Pete ngiye nifitiye ubwoba. Ubwoba bw'iki se nta muntu uri hano ku ishuri nitwe dusigaye twenyine. Oya mbabara Pete, mbabara nitayire dore burisha. Uyu niwe Benita umwana wa Mariana yakinaga agira inama muri umuna we Mutesi. Akina ari umukobwa ugira amakenga udakunda kwirukira iby'abahungu, akaba yarakoraga mu kabotike k'iwabo we na Feliciane mu gihe Mutesi we yabaga yigiriye mu byo kurya iraha. Benita amazina yasanzwe ni Isimbi Irakoze Diane, yinjiye mu Runana mu mwaka w'2015 ari Petero umubwiye ko mu Runana rukeneye abakinnyi, ajyayo akora ibizamini hamwe n'abandi aratsinda atangira gukina atyo. Benita yiganye anicarana na Petero ndetse bari banaturanye mu buzima busanzwe. Benita yavutse ku wa 22 Mutarama mu mwaka w'1998 akaba ubu afite imyaka 28. Mu bukobwa bwe yasengeraga muri ADPR Nyarugenge, akaba yari umukobwa ukunda gukora, aho mu mwaka w'2019 nyuma yo kurangiza segonderi atahise ajya muri kaminuza, ahubwo yafunguye business ikora umutobe yise Diane's Juice Box, aza no kuba umunyamakuru. Ubu yakoze ubukwe n'umukunzi we, akaba ari umumama w'umugabo umwe n'umwana umwe w'umukobwa. Uyu ni Izere Cedric wamenyekanye nka Feliciane, ni musaza wa Benita na Mutesi, akaba yarakunze kwigisha urubyiruko ku bijyanye n'imyororokere i Nyarurembo abifashijwemo na Nyiraneza ari we witwa Mugeni Aime ukunzwe mu itorero Indamutsa kubwo azi gukina arira bitangaje mu ikinamico y'Indamutsa. Monika ese kutugendera utatumenyesheje ba mumenyeshe we nande ahubwo mbira icyakuzanya kuko sinkuzi mu bantu baba tumeze kimwe pe nanjye sinkuzi mu baba hano hanyuma se tugufasha iki mumfasha icyo we nande nako mbwira aho sharari mbere ya byose. Kadukomereze ku mukinnyi wabiciye bigacika aho yakoraga mu kabari agakunda gutwara abagabo b'abandi, none bakaba yarabyaye abana babiri badahuje papa wabo. Nta wundi ni Nadine, ubu yabyaranye na Stefano umugabo wa Nyiramariza, umwana w'umuhungu amwita Ndemezo,
nyuma abyara n'umwana wa kabiri w'umukobwa ari Patrick wamuteye inda. Ubu asigaye abeshya Patrick ngo umwana aramukumbuye kugira ngo Patrick azamurebe kandi ari we Nadine nyirizina ushaka kubonana na Patrick. Patrick ukina mu runana yogosha muri salo ya Agnes yigeze no kuyiyitirira ngo niye, atereta Nyiraneza ariko Nyiraneza aramwangira kubera imico ya Patrick itari myiza, dore n'uyu nguyu. Aho bigeze ubu Patrick akina yarabyaranye na Nadine, none ubu arakazwa no kuba haha ibiryo byo guha umwana we w'umukobwa, Nadine akabisangiza na Ndemezo umwana wa Nadine yabyaranye na Stefano. Patrick akaba yarifuzaga ko ari umukobwa we gusa wazajya uhabwa ibyo biryo kugira ngo umwana wa Stefano atamurya imitsi. Sibomana Emmanuel wamenyekanye nka Patrick ni umusore wavutse mu mwaka w'1985, akaba yaratangiye gukina urunana mu mwaka w'2012, aza no kubifatanya n'ubunyamakuru kuko yize ibijyanye n'indimi. Nafashe icyemezo cyo ko ntazongera gukora ikosa nk'iryo nakoze ubushize, ngo mbyare umwana ntabiteganyije. nuko wakoze nta kindi navuga. Ariko nyine nanjye nahombye kubera kutamenya Nadine. Yego ye. Gusura umwana mubi pe. Ubwo wambure nkanyarukira kuri butike nkazana umurinda nkuba. Ngo umurinda nkuba cyane rwose kwa Philippe Sikure ya hano Nadine. Kandi butike y'udukingirizo turimo. Burimo. Mbwira n'ubu nyarukireyo. Nzi ikibazo twagiranye tugikemure. Ureke kwirwa wimyoza warayi wimyoza. Dore nguyu muganga Devota abantu bakunze ari benshi, akaba yitwa Mukeshimana Jeannette uzwi no mu ndamutsa za RBA mu ikinamico. Devota ukunze kugira inama abaturage b'i Nyarurembo uko bakwita ku mirire, indyo yuzuye n'isuku, ni umugore wa Shyaka mu runana. Shyaka akaba ari musaza wa Agnes uri kubica bigacika we na Chris turi buze kugarukaho mu kanya kari imbere. Dore naba Shyaka na Devota ku batari babazi. Tuhutishirize ku mujyanama w'ubuzima amuvure cyangwa se ajye ku kigo nderabuzima. None se babyeyi beza muri hano, umwana yakwirirwa rukagahitwa umunsi wose ukamurana ijoro ryose ari uko ameze, ukumva ko wamugeza kwa muganga yanegekaye, abaganga twabikoraho iki? Uyu ni Anosiata mu runana, ni umujyanama w'ubuzima ukunda kwita ku bagore batwite, ababyaye no kwita ku buzima bw'abaturage b'i Nyarurembo muri rusange. Akaba akina ari umugore wa Alphonse umuyobozi w'umudugudu, bombi akaba ari bamukorerabushake. Dore nguyu Mugisha ukunda gukina ari umukristu, umukozi w'Imana ndetse akaba ari n'umwarimu wigisha abanyeshuri kwita ku bidukikije. Nubwo bwose akina ari umukristu, mu buzima busanzwe n'umuyisilamu. Amazina ye ni Mukeshimana Musa ukunze no kumvikana mu kinamico mu itorero Indamutsa. Imana iratanga ikanisubiza, iguhaye umwana ntubuze igihe azagendera. Nanjye nka mwarimu mbibutse ko kwiga biri mu by'ingenzi umwana akenera kandi ari uburenganzira bwe. Musanabera Sifa uzwi nka Honorine umugore wa Karemera n'uyu. Honorine yakinnye atotezwa na nyirabukwe Nyirabazungu igihe yamaraga amezi 4 atarasama, none ubu yamaze kubyara umwana w'imfura ndetse atwite n'uwa kabiri. Karemera ufite icyuma gisya i Nyarurembo yabanye na Honorine badasezeranye, ariko baza kubikora nyuma baramaze no kwibaruka. Uyu niwe Honorine wakoraga arera abana ba Devota na Shyaka, ndetse n'uyu ni umugabo we Karemera. Uyu mubona nanone ni Kantengwa inshuti ya Honorine. Tugeze ku muryango w'icyitegererezo i Nyarurembo, n'uyu umuryango wa Philippe na Budensiana umwana wa Tadeyo, kubera buzuzanya bakaganira ku iterambere ryabo. Philippe umugabo wa Budensiana n'uyu akaba agira boucherie n'ibotiki i Nyarurembo, amazina ye bwite ni Muhire Marcel, ndetse n'uyu ni umugore we Budensiana akaba umwarimukazi i Nyarurembo. Abakurikira urunana bose bazi Bushombe wiza akuze, akaba yaraje kuba umufundi. Uyu niwe Bushombe umugabo wa Kankwanzi, akaba papa wa Kirere cyangwa se Claire na Obama. Bushombe mu buzima busanzwe ni umugabo w'imyaka 57, aho yavutse mu mwaka w'1969. Claire wo mu runana uzwiho gukunda gukora uturimo tw'amaboko, aho yororaga inkoko n'inkwavu. Amazina ye bwite ni Umwari Aurore, akaba ari umukobwa w'imyaka 24 ariko akina ameze nk'umwana w'imyaka 12. Naho uyu we ni Obama musaza wa Claire winjiye mu runana akiri umwana muto cyane, aho byatangiye akina mu rusengero baza kumubonamo impano bamuha gukina mu runana. Ubusanzwe Obama yitwa Gihana Brice, akaba afite imyaka 19 y'amavuko.
twihuse katugere kuri Kankwanzi umugore wa Bushombe akaba mama wa Claire na Obama ariko mu buzima busanzwe ni mama Claire akaba ari nawe wabwiye Claire ko hari amahirwe yo gukina mu runana akajya mu majonjora aratsinda atangira gukina ari n'umwana we. Kankwanzi yakinnye n'andi mafilime nka Zirara Zishya aho yakinnye yitwa Manuma. Undi mukinnyi tugezeho wakunzwe cyane mu runana ni Cedric. Cedric mu runana akina ari umusore muto wiga ariko agatoreka ishuri aza guhura na muganga Jackie agiye kumukorera imirimo akamushuka akamusaba ko baryamana kugira ngo amugurire telefone n'ibindi ashaka. Muri make yari umusore ufite sugar mami. Junior Muhizi Praise wamamaye nka Cedric mu runana ni umusore w'imyaka 26 wabonye izuba ku wa 9 Mata mu mwaka wa 2000. Papa we na mama we batandukanye akiga mu mashuri y'ikiburamwaka maternelle. Mama we aza gushakana n'undi mugabo w'umugande. Mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3 yishoye mu ngeso zo kunywa itabi, urumogi, kwiba kompiyuta z'abanyeshuri agahanwa ariko akabisubiramo. Yaje kurangira mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ubwo yigaga mu ishami ry'ubugenge, ubutabire n'imibare PCM, Physics, Chemistry and Mathematics. Akijijwe ava mu ngeso mbi kuko yabyitegereje neza abona ntaho bizamugeza. Arangije segonderi ntabwo yabonye amanota meza cyane kuko byari bitaraza neza, aza kuba umuyedi birazamuka aba umutekinisiye akabwira mama we ko yifuza gukina mu runana ubwo mama we yakoraga mu runana ariko adakina urunana. Yagiye mu igerageza arabishobora atangira gukina matyo. Uyu tugezeho ni Rangwida Mukamisha mama wa Agnes na Shyaka akaba ari nyirakuru wa Lopez. Nyirabagande Fridaus mu buzima busanzwe ni mama Lopez nubwo bwose mu runana akina ari nyirakuru. Lopez akina afite ubumuga ariko mu buzima busanzwe ntabwo agira. Mu runana papa we n'uwakinnye yitwa Semana ubu aba mu Bufaransa ntacyumvikana mu runana. Mama wa Lopez ni Agnes ubu ari kuvugwa mu rukundo hamwe na Chris. Lopez mu buzima busanzwe yitwa mushiki wabo Laila akaba yaravutse ku wa 12 Mata mu mwaka wa 2001 ubu akaba azuzuza imyaka 25 y'amavuko. Yatangiye gukina mu runana afite imyaka 4 gusa y'amavuko. Leya ni umwarimukazi ukunda Chris. Yababonye bameranye neza na Agnes abyivangamo agakora ibishoboka byose ngo yegukane Chris akajya kumutekera iwe ndetse akita ku masuku yiwe mu nzu. Ubu ntabwo ameranye neza na Chris kubera Leya yazanye mama we mu kirori kwa Chris atabimuteguje. Uyu ni we Leya uhora mu irushanwa na Agnes barwanira titireri Chris ndetse uyu akaba ari Sorina uhora yenyegeza umuriro muri Leya ngo akomeze arwane kugeza yegukanye Chris. Hari ikibazo se niba nsanze ugiye Chris? Ntiwagenda nkagutegereza ukahansanga? Usige mu rugo rwanjye ngende? None se n'ubwa mbere waba uhansize Chris? Nta mpamvu yo guterana amagambo. Usanze ngiye mbwira ikikugenza nkinga inzu yanjye nigire muri gahunda zanjye. Iyo Chris avuze ngo agiye abumva radio bose bahita bumva baguye ku igodora rishashe neza. Dore nguyu Agnes uvugwa mu rukundo we na Chris. Mu runana afite salo i Nyarurembo akaba mama wa Lopez. Aho bigeze ubu yari agiye gukora ubukwe na Chris birapfa kubera afite umwana Lopez. Uko gupfa k'ubukwe byamurwaje indwara zo mu mitekerereze ariko aza kugenda yoroherwa. Agnes mu buzima busanzwe yitwa Kayitesi Mediatrice yatangiye gukina urunana mu mwaka w'1999 akaba amazemo imyaka ijya kungana na 27. Chris ukina ari titireri umuyobozi w'ikigo nderabuzima cy'i Nyarurembo dore n'uyu wigarura imitima ya benshi. Chris mu runana azwiho kuba akundwa n'abakobwa Leya na Agnes ariko n'abakunzi b'urunana bamukundira ijwi rye rivuga rituje kandi riremereye. Yari agiye gukora ubukwe na Agnes ariko birangira bipfuye. Mugiraneza Didier uzwi nka Chris nubwo akina ari umuganga ariko ntabwo mu buzima busanzwe ari byo akora nta nubwo ari byo yigiye. Yagiye mu runana ari nko kwishimisha ntabwo yumvaga ko yazaba akimenya bose ariko aho yatangiye gukina abakobwa nka Leya na Agnes bamwirukaho yahurirana n'ijwi rye riryoheye amatwi akigwizaho abakunzi benshi. Uyu niwe Chris wamamaye i Nyarurembo nk'umuyobozi w'ibitaro. Yinjiye mu runana mu mwaka w'2012. Icyamugoye ni ugukina ari umuganga kandi atari byo asanzwe akora mu buzima busanzwe kuko ubusanzwe akora muri banke akaba ari umugabo wubatse ufite umugore n'umwana umwe ntabwo ari umusore.
abakobwa bamukundaga rero yarafashwe ntakiri ingaragu. ukampitiramo ibara ryiza nkunda ukampitiramo umwenda unyegereye wagira ngo wamfashe ibipimo. erega imyenda ya siporo igomba kuba ikwiriye umuntu neza. ahubwo nibutse ko nta n'icyo naguhaye numva isoni ziranyishanye. nta mpamvu yo kugira isoni rwose kiri. hoya sha ntabwo ari byiza kwishimira guhabwa wowe udatanga. kiri karamenye. wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku bakinnyi b'urunana bakunzwe ndetse n'abakunzwe. ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. wakoze.